Aja betul mati to mangkana laki na. Pamenga maku ke maku rai macomo angkana na apona. Baca buku to babu no laki. Ngamba laki na lo mapalam na gandru soalnya na mati to na kamar. Pengen dimanja, pengen berdua dengan diri saja. Lo kemana na macuan? Awe. To. Awe, bukan tala to batamu. Aja mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sining papangaku teman-teman labiku sila surmalabiku yang saya hormati. Ribataraka itang ranga syukur kemarajata lorisese arajano pong Allah Ta'ala. Katamani mo arialang ajapa-japan adisi-disi nga sa lewaha sa ginaming teput na pada ang kataraka mabaka sa puli ribola tu dengan aboti makun rey tutu salompe udani matek kar sewa-sewa minasa mola alete badan nuwa makatani rewelar tepat tu madampe maseng ngarita na salamakan aboti buranewe si diang kata bore basi runtu itongko na bungaros te utabaka yo na ilei tanahodo alena anaki dewe boti yalangi asibojinga kupungan la ta'ala pada tuha asibojinga nanyawin nanya tubuewe tanahodo alena anaki dewe boti ribancaji kupungan la ta'ala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanahodo alena anaki dewe boti rialangi buah jali tapajina acule-cule tapajina iya nartu wija-wija yang soleh-soleha tanahodo barakana pabotinga tayasewe napatabu kamana ngi barakusan na sinin na anak darewe lilalan na yewe onromi matu julala sinin na jama-jaman na uranewe lilalan na yewe onromi dan riyalubay masalawa na naman pasalama lor nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi amancaji akajer lor di mana nato pada salama rilino mati seremoni na pong Allah Ta'ala asukuru ka maraja yewe asewe alhamdulillah basiruntu ukina siti oroani palayaran siti makun raibida jamaah ayat rahmatullah subhanahu wa ta'ala dari mapana naruteng kalinge boti buranewi boti makun raye narekomelo imakasi atatongan na alu binengamu tudang ina malewa alu binengamu liu ko musibah mase-mase alu binengamu eng kalinge boti buranewi ape ako te kopolo alam ako te komaretto boti burane aja mumasagga ko bainemu boti makun ray eng kalingay adan na lakte mo risese na madejenge aja lalo tabat di bole lalena allo benengatta iya narituria senge allo benengas samito te kaya sa allo benengas samito lakay marajaballa bene chay kala matuabat di ati balibola mawata mapangasi iya naturiasa alubenengas sa medong maka dostas ang kawasina iya sina basa medong iya tuwa sina basa medong makalalay mo na magay natajangi memang meto kaob nape na basara jamaah yang rahmatullah jajalalo narimakan na naro yaro ini poti buranewe ape cako te kompulo batongan na aga beca-beca ki lemah-lemah ki wiatimu aja muturusi hawa nafas sumur ya sange mapuna siba akatikam ni gaya palau ngatan na mapun rayemi sinin na buli amu boti buranewe alaman ngi benemu nasaba rutun na tu kalolo ye ko angka buliana na latu tomatamu engarangi makotori di matuewe wattu na tu kalolo wijata idi mana nala ya tu buliana
ay anak ta na kya barlo di bahay ari dito matoy makada o angka na bayenena angka bale na huncik ka anakku alhamdulillah de bale gaga na huncik ka anakku usapuru sangaro ale na to si tumabuso pa ale na to si mabuso tuaji na rekode na pakasingi jampa ta maka ada kewajiban na to mataku na bayene ka cocok ni kewajiban na to matewe pa bayene ki palakai ki salasai ni na kya kewajiban na anak elorido bajajian na de gagaya sepetu tatai birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua boti buranewe na gajin na palayarange 50 juta tu kode usaha pak tanah to ka palayaran ya roboti buranewe na misalnya gajimu 10 juta siulang alamana ngi benemu ya 10 juta engkalinge boti makun raye tapi bene kami na magallo iye ko yalangi ko lakai na dui 10 juta na bale sungal lakai na asera juta asera ratuna asera bulona asera 10 rupiah maparotes jolo aja tak protes masih koma engkau mau sambungan na tetapi suami yang bertanggung jawab suami yang mengerti dan tahu tanggung jawabnya namoi bale sunga ko benena tapata sampa arona na bolakai aga na bau kurusu mangakmu sayang tuo ko malampe sungamu sayang walako di 10 juta sayang mu bale su sia sera juta sera ratuna sera bulona sera 10 rupiah sayang sayang pakasingi barengaramu saya lori Allah Ta'ala sayang itu di 10 juta sayang demo pada si tumpu si tonganna batemu jampangi kak batemu kondengnya anakku batemu biara kak sayang sayang bende watingi 100 juta sesosiwani walako sayang ya tobat walako sayang demi cintaku padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun I love you mehar jamaah yang rahmatullah namo jangan lupa makun raya lupa toh. Bagaimana bu? Setuju tidak? Setuju? Abang ni ya palau makun raya mi. Pada mata ini kalau to maku mapalau demi aga ibadah pungal abang tolo to harus to makun raya. Aga wadingit lupa to boleh pengujutan lau dek nabariari. Betul tidak? Lo ni aga masori lada ibentre. Lagi Allah tu kira bapa demi pembantu ebe jamaah rahmatullah Allah. Engkalinge roboti burne huliamu na alaman ngi benemu tapi isa tu di boti makun raye ya kona lakona buliana lakaimu aja mu aku jakoja tega ya sama aku jakoja dena salamana na pelayaran lakaimu angka pensiunna tidak mungkin lato iba ke moba berlayar malor talak kapalae aba mage ko lato mata tamanasa parengkalinga tamanasa boleh angkana karai olo yare gala aga sana pulo-pulo yare gala lumba-lumba tapa lupa makanya aku tara kiri nade na mana sabareng kalingana tapasan nale kana natumba malemma jamain rahmatillah Allah jadi perlu agar na aja mako jakoja aja ki berinvestasi contoh angka boleh anak lakemu angka labina angka tanah si tepo temagage molina angka misalnya galu temagaga mugalina tapi kami na magallo iya naritu ulawangne namo siti kaca namo sitanga garan namo aga magallo to dialli elo di aga jaji gayewe gang kasiku monyi ternyata cello 500% iya narnyasa pak buno lakai aja tersinggung bu tabarjeng ada apa budi deswa caki mali cello bu tabarjeng ada apa tak ada apa kabu aja lalu tersinggung waloran mi meliulawang aga tujuanna dua tujuanna satu narate nisabnya ada 85 garang emas toli besui sekat na yalangi to badie dan nigi to toli perhatikan mesyang nyawa punci-puncing itu badie dena bakasiang siki hungalatan yang kedua boleh baja sangat dewe malasa nakaita angka melo tapi wajah nah deka isama balanca manyama pu ya ale ulawange kol na lamari itiwi ilo pagadayang mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah mondri basi musi salah kode mulai pajain rembu bagaimana bu sepakat aku nih roh jadi itu na lo beneng nasabah itu puncaknya itu bombana lo beneng ketika 5 tahun asal berjalan 5 tahun lalu benengange mamula nih muka ujian yang paling berbahaya adalah perempuan dan keuangan mubaning kanya agarnya asa pelakor tapi baralui marengarang engkalinge boti buranewe kalinge
Tapole mo siya nareko tamaralungi. Tamajalo isi diewe makundray nareko diewe burangi masalah. Siba kami na caca na makundray iya narito ibalay. Maka dari itu ya rede uranewe salin-salincanya, secerdi-cerdinya laki-laki berbohong kepada istrinya, tidak bisa kusembunyikan kebohonganmu. Kenapa? Makundray ati na pake, oroane pikiran na pake. Ya mo masalah kedo tapang matok ati na makundray, maka na masalah kedo ko. Makanya jangan macam-macam. Maka dan kasih ustaz ya pelakor, hati-hati. Tidak muncul yang namanya pelakor kalau tidak ada laki-laki kotor. Betul tidak? Betul. Betul. Nah ya Tommy itu nak nama dari selingkuh lakai ya komagai. Tarongin apa sengaran lakai mu carubu pasengaran. Carubu pasengaran. Buru buku-buku eta pajak kina rampe-rampe deceng. Kalinya boti makundre boti burani. Na rampe hung Allah Ta'ala rilana kurang melebihi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini dewe tanda-tanda kusangan hung Allah Ta'ala padang kamana tu kuman naribalu baineng sarak kwaman na wadang kamon roma pasau kini nawa nanya menyama papenatimu alu binengangena on roma pasukina nya menyama papenatimu boti makun rayana tarongi carubu basengar lakemu satu aja lalong utapa mega laporan nareko silalona lakemu boleh mapalo silalona lakena boleh mapalo tapa laporan dana desa tahun anggaran 2025 pana yaitu nadi malaka sayang wangaliangi bale magamanihan ang katapa menrelin na ladangi 75 kilo tarpasa tu babana lokama bemor desisa nagagawis sa gatang tarpasa rako di kuwala babana seleng kababana seleng kacang kuning seleng kacang awe tarami jalo masanang yang kedua na eko mo bale na kami andre lakay muna aja lalo mo bandre bapade ayam potong tega ya sana bandre bapada yang potongnya macombo na lakay na boleh macam-macam mo makun raye napi si minggu tapaloni makbaini maga na sabade ka basengarang aja lalu mo bandre yang potong ang sana mo bandre bapada yang potongnya tega ya sama bandre bapada yang potongnya na balen na ka bawam ya andre lakay na napanasalay loko mandre alangi lakay mo loko mando alangi lakay ano mo alangi alemo kedua aja to na mo bandre lakay mo pada iti tega ya sa pada iti na balena kan na andre lakay na iki ade na baja to ni mabicon catutu iti emi di bandre de na baja kitu ni makara maka ditakdir kala iti manibiti muna kong kamakun re mandre lakay na to ni nanopo berarti ya tu makun re para nakengiti Ibu maka da ustaz ya naruba sabarna ye komandre lakke muna boti makun re ye komandre lakke tak tatudangi wilakke ta desa na tudaji kolebona tanya lo siko to manyama ko kolebona tuda betul na tuda ki ko sida pena maka da ustaz megalata haja majamaku olo mandre ne ko romana kasi agalo tudangi maka betul na tuda ki ko sida pena. Agama sunnah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada suami temakada tanaso temakada bosi-bosi temakada kasih tengah beni sabiri otoi oto kampas misalnya sabiri oto aga sana antar kampung dan kampung palinga kasih nakomi warungnya lepa manre aga minandre indomie minai telo kasih na wada punga bulana untuk bayanena batin ro kasih tanya ko hotele akomi toto na maliki-liki jamain rahmatillah Allah subhanahu wa taala hormati bilakaimu tuda ko sudah pena aja kamana mate binapa musasalim mate manilake na apa boras si boran na de musale mana masiga mana kaje silalo na mana de de musale to kangkara mutalu ni kana maruba ka de mu baca ka to de maka de ibu ima sambaraki to tatu maka dan ibu ima kesana lah makun re bu ima lo toka macam lo mantra lo kibure kasih apa masih babu anak bu ima terpaksa ke Aceh ni pale letu si korma jalo si de baca toka ko to he Aceh no la tojo no ko bi waktu nama disi
Ye waktu nama diisi na desa gaga. Yara tu basa barena boti makun rayena. Apa bawa kotolo tama suruh gay di makun raya. Satu bakasingi sampaja 5 watummu. Maka dostas deba na wadi kama sampajang. Mega moba dosaku, mega moba salakku, maja moba ampeku. Hey, mega togi dosata, maja togi ampeta, makurato gi amalata. Asampajaki. Cinampa bawa. Nasabaya tu sampajange. Lalang nak dampengi ki kong Allah Ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Naya sampajange na babeleki boleh rian mapi jajai. Arna apa ba sampaja kedua engkalinga dana lakem aja na mujalok ni jama-jama lakem dia mitu na bubele ko ni setang jawana sapa dia sange dale halala aja mujallo lakem aja mu basarukan ni batu mata lakem kecuali ko semula jaji seru mata tak bisa na marigaga sinin na to malabi ko sila sur malabi ko sa hormat anya aja lalo magi na hebo ah madosa ye ni enggak tahu tanya lena jamaah yang ramah dulu apa jamaah ye tanya ada pega kamar sedes alang kako balik ko tuna alo ada pada tani ko na wasa berjenga macam milakin na tay apa jaguru kan ya tani di wasa be ta berjenga dapat kebetulan mu rampe astagfirullah Mercedes ada pengekana we mengalatala awe yang ada apa dewi te kesina jamaah rahmat tanya betul je leno asa tanya iya tanya Mercedes madam pengamuka ko de madam pengekan nono nae we masya Allah ada pengekan astagfirullah tanya betul leno ini itu majelo itu ya nu wace itu madosa jamaah ya nih asal itu madosa mampang astagfirullah ya Allah apa yang telah apa nyanyi ada boti berada baca awak jamaah rahmatullah lian apa jamaah tu kuli suka nasi tanah aja ngalakin aku meru amamo jadi amamo ya alhamdulillah jamaah rahmat kasih kau boleh kau bapu total terlambat jamaah rahmat ya silakan jamaah rahmatullah Allah ajana ketiga lah jaga diri dari laki-laki lain angkana laki mu makasih di zaman nama combo ni apa dan lain sebagainya boti makun rena jaga diri dari laki-laki lain aja mu toli mantito mangkana laki mu na pamena makun rena combo angkana na apona baca puko tababu no laki ngamba laki na lumapalam na gandrus wala na matito na lakabar pengen dimanja pengen berdua dengan diri saja lo kumaha na macuan awe mengalah tala to batamu aja mati to na halo nenek abu je aki pengen dimanja ini ke belum manja nama cuano lo mana direndreng gaya ada ji ku anfusakum wa ahlikum nara jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka dan terakhir apa sangular ramana jadi patuna ini makun raya tamani suruga bu makun raya sampaja 5 waktu ta engkalinga dan rakyat dari 7 nama decenge tak jaga ya leta boleh buran nilainya apa sangular ramalan tadahul jannati bisalah bidai suruga kami namu hujim terakhir boti buran ewena aja lalu membuat pelima benemu muakade kadewi benemu dan lain sebagainya maka Nabi pernah hadisna khairukum li ahlihi sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya maka ustaz mata no bata pelima beneku liwan nan nana mapa ko memas sama kun raya la matin roto ye guru semangat ko malape sunga muna yati macara mako ko boti ko wa insyaallah manyama ko tidak boti ya na boso awe mamay tinro na masa wakilongan lanjut pokoknya ya soin kemana nih mubah jamaah yang rahmatullah itu tuh dana aja na tale putaran itu dah pateriam ya tuh dana ya tuh dana boti makun rena kalingana kalinga boti burane amana makada mata nu bata pai 5 bene kunaliwan nana mapa ko mesa makun raye
Angka paneliti boleh ke Amerika ya rumah kun raya de nama tinro na rekode na basui talus sabu kata-kata ya kode na kan nai talus sabu na tampe ko katulu-tuluy jamanya mata Allah ayana tu makun ko katulu-tuluy katutututu de itu kau rane mana-mana aku katulu-tuluy boti makun raya jalalo na munoko lakay mo mabonco sunga lakay mo ko munoko iya maka naman ka mabonco sunga lo biningan choy men kalingay yang kedua nalamo de che macomo lakay mo alhamdulillah iya di boti buranewe syukur ko na macomo ko nanoko ko lak benemu insyaallah lang talisu panokona pamage macomo tapi ya kumadoko-doko pada modeleku nyawa dodo jantung picu tubuh makojo inoko namo cakis sojo mate toki patoli taselang masusi bang rana ji coloen noko ki awe mengalatala tobatamu alhamdulillah nak syukur ko na malake pelayaran malopo-lopo jangkarna insyaallah duan rumah jangkar mulolonga boti makun reye si dia piako tasie si dia piako seprimbe jabar matalo iko mani bawa magatogi iko mani bawa yang penting mengerangi pengalatan bismillah ko supaya bekas kita yang bertah ubayangkan la haula wala quwwata illa billah insyaallah pokoknya masih pak tapi yang arate boti makun reye iya to si ko makilu-kilu ilake mo na boti makun reye na boleh mapalo babida ko tu dan susuro ko kada mana ilake mo de bato vitamin susuro ko boti burane bida mo bene desa ka bida mabedara ya ko mabedara bidange desa nakakatome mana mate mana nya na mawe ba magay ya ko bidange itu mape mana lembut tu apalagi ko kulaken ayo sedikit lagi ada kita lagi masa diangi wet aja mate to memana isi lolongan anak-anak alhamdulillah mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin supaya lebih memberkahi tabe pak koki emak na bunting tabe je Baca istighfar adalah hati astagfirullah. Baca istighfar adalah hati astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Erwin Jupri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan diamalkan.